başı var. Sefler eğriler bizden uzaktılar. Yatmayı akıllılar oyandılar. Hamısı bilip Mary J is in the spot tonight. Just party with me. Let loose and set your body free. Situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. I have a question for the people who live in Helsinki. It's kind of random, actually super random, but I haven't seen anything like this anywhere else. So I'm on my walk in the city center and I just walked past 5 hair salons back to back. And that's everywhere around town. There's so many hair salons. I've never seen anywhere that many hair salons. How are these businesses still running? A minute later, another one, literally another one, and another one, literally next to it, another one. I don't understand. I mean, all of y'all hair looks great, but He speeding the right, fall his hand on my coochie. He touching a millio poochie. Doing good, bitch, I'm Gucci. Fly to Asia, he feeding me sushi. You and me alone together like cold iced tea and warm weather. Where we lay underneath the pines and we still have fun when the sun won't shine. You and me alone together all the time. Граєш моїми нервами, хай будеш ти стерпною, love me, kill me. І монстрами сталими, гострими іклами ранили, love me, kill me. Они из тех, кто выносит мозги. Меня сильно ценит, прощая грехи. Но ее характер порой раздражает. Там, где мы любим, мы все. Чтобы я счастливый побежал, как он довезет меня до угла. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Swerving off, my eyes closed. Graveyards where I call home. Razor blade on my fucking bones. Touch me and I'ma cut you off. Raindrops on my white skin. Turn ghost and I'm in my zone. Hair long, my blood short. Always smoke, so we rolling more. Özlemiş ikimizi bu şehrin içindeki koca caddeler. Mesafelerle boşuna niye zaman öldürdün? Każdy kłamie. W głupotach. Najmniejszych. Ja nie chcę tracić na to czasu. Nie chcę. Ja chcę komuś ufać. Bo ja chcę mieć ten czas dla nas, dla siebie, a nie dla rozkładania kartek, czerwonych lin i dochodzenia do prawdy. Bo ja i tak do tego dojdę. Ja wezmę go, lampa w oczy, 10 wykrywacz kłamstw, podsłuchy, będę wszystko wiedziała. Ale po co mi to jest? I ja nie chcę siebie takiej. Ja chcę, żeby mnie mężczyzna koił, żeby wydobywał ze mnie najlepsze cechy. A nie, żebym ja musiała być jakimś hołkiem. Jak huknę, jak ryknę, no kim ja jestem wtedy? Jestem jakimś potworem. Trzymać kiedy mówią puść. A jak polecę w dół, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj. A dobrze nastrój mnie znowu daj, 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 daj. Вхожу в полностью в нее, на ней красное белье. Боже, как она сосет, говорит про любовь, ну вы это вранье. Она хочет украсть мое сердце, все не так просто, я не верил сукам с детства. Arprelocație vomit când hai evit în chip de bin. Pechitu damic dam erdist maze mogeci de bin.
Тавшимитриале в сердце даймаве пикрепи. Ром Сакартвело шисит соцфлис болом девик неби. Sen benim olursan rüyalarımda, niye gizli gizli huzur gelirsen? Şeytanlık çıkarttı seni yolumda, beni gören kimin katil gelirsen? Kaçma benden ay sevgilim, sevgi bu dünyanın ya. Kaçma benden ay sevgilim, bir göz bir oğlan ya. Kaçma benden ay sevgilim, sevgi bu dünyanın ya. Kaçma benden ay yüreğim, bir göz bir oğlan ya. Dudağına gülüş konup gülüşüne vurulmuşam, gülüşüne vurulmuşam, vurulmuşam. Nedir bilse nedir keder, ömrü günü hoş olur. What's my name? What's my name? What's it? What's it? Say it, say it. All eyes on me, let me see 'em. What's it? What's it? Say it, say it. Меня снова блокируют, сука, когда я кидаю дамочку, блядь. Я целую только микрофон, братик, я не ищу себе девочек. No i tak, wafelki jeszcze mi zostały. Wafeleczki. Kurde, ale oszuści. Tak jak z tym ryżem. Już nie ma w opakowaniu 100 gram, a jest tylko, kurde, 90. Nie, 80. To jak pieprze. Bardzo dobre. Najlepsze. A tak się nazywają. Moje ulubione ciasto. Zostały mi tylko 2. Jeszcze 2 opakowania, ale już te opakowania chyba nie będę otwierać. Aczkolwiek. Na mnie też zawiozła. Nie spróbuję. Ona takich cudów nie jadła. No. Ale dobra. Щось я бачу, вам вже не подобається мій блог про хейтерів, щось уже не то, не так. Я вирішила відкривати свій б'юті-блог. Перша порада. Коротше, якщо у вас вискочили прищики, шаруйте в аптечку, купуйте стриптоцидову мазь, мажете і клеїте туалетний папір. Обов'язково 2-шаровий. Схавала Кім Кардаш'ян, чи хто там веде свій б'юті-блог. Что будет с подростком, который часто самоудовлетворяется? Подписывайся, если хочешь знать больше. Рак яичка, искривление и импотенция – это все мифы. Ничего из этого из-за самоудовлетворения не происходит. Sugalvojau sukurti truputėlį kitokį laikrodį neįprastai. Tai vat pasirinkau jį daryti iš 3 dalių ir blembai, bet dažydama taip išteškiau akrilą ir jo daug išteškiau, susigadinau visus rūbus, nes jeigu iškart neišskalbė akrilo, jo dėmes jau ir nebeišsiplauna. Šį laikrodį kūriau kitokį, ne tik todėl, kad jis yra iš 3 dalių yra kitoks, bet dėjau žiauriai daug akmenukų ir rinkausi tik tai 2 spalvas. Ir susidūriau iš tiesų su tokiu klausimu ir dabar nežinau, ką daryti. Žodžiu, jau jis yra pabaigtas, pasidalinsiu tam video, kaip jis atrodo, spalva žiauriai graži gavosi, bet akmenukai yra taip aukštai, kad bet koks mano turimas mechanizmas yra per trumpas ir uždėjus rodiklės jos tiesiog negali suktis, nes akmenukai kliudo. Tai galbūt turit kokių idėjų, ką galėčiau padaryti kitaip, ar galbūt žinote, kur galėčiau gauti gerą, kokybišką mechanizmą tiesiog su ilgesniu tuo koteliu, ant kurio dedasi rodiklės, nežinau kaip pavadinti. Tai labai laukiu jūsų komentarų ir jeigu turit kokios informacijos, pasidalinkite. Ačiū.
Друзья, всем привет! Это не реклама, просто говорю, потому что сам покупаю. Сегодня поехали в магазин Абранс и купили, посмотрите, фанта по 39 центиков. Шикарная цена, 39 центов за бутылочку. Взяли блок. Salam ucarlar, nə tərsinizə? Görürsünüz, dünən Ucardaydım, bu gün gəlmişəm Ağsudayım. Salam bütün Ağsululara, Ucarlara. Nə tərsiz?